Shoutout zo channel clear tu te chipai levek ule tuntum kan video chuan khovel huwa pa record siam pha phir u naw in anglutuk maile annun khosak tan dang dai tak mai in mi te makti a lo hial te le mishing zinga piang to zinga puitlin than kin to nuwa mi te berte chanchin ngainom le dang dai tak kan thlirin kan ngai thla ho le don ani mishing he kan lo pian hian u le naw nei ten kan lo pianga phir pui nei te a piang po kanom fo bok amai ro chu tuna an chanchin kan soi tur phir u naw ang em a in ang le magdang lam ero an tam lo ome ana de single Lucy de sing te hi kumsang kha zakwa somria panga July ni som pakwa khan Perth Australia a an lo pianga ana le Lucy te hi khovela phir in ang bera puan an ni phir ni ringut chu andu tok lo hle mai ana le Lucy te hian an bial pa Ben Barn chu kumsang ni som pani atanga koptanin pasalatan po nei an tum hiala magve em bok chu an bial pa in trom fa hi arwala pa ya shin an tum bokani chumole ama ero chu Australia danin nupui pani nei akhapsia andu ang chu azong zong in an thlentir theilo ani keni mizo society ya hetiang hi han thleng ve mai se chu kan chir thele na saviau mai long mo le te kalo ti rum ama ero chu namdang le ram shan cheng an nimiawa kan lo boy ve viau na tur om lawa ngaila ana le Lucy te hian an bial pa in trom chu mangai viau ma se an bial pa chuan pakhat zo ka kwa chuan pakhat zo ka kwa ve zela pakhat ta fo chuan pakhat zo ka fo vele ngala chutianga anin kara thliar shan na om lo wang te po in anyang in thi kwal na om ngai lo thu an soimo maya mangai na an nga kan ti don nge an ril ru azau kan ti zo kang engpo ni se an be pui ve khop mai phir ni ringot chu andu tok lo hle mai khovela phir in angber ni mai lowin bialpa po anin trom hialani an u naw hi anin kom ngi hle boka in bolte bazar te muthun te po in angvekin hun nan mang thina tin makeup te po in angvek le thomno te po in angzel an hathin boka an ei in tur po in angle atam lam zong in angvekin an ei thin ani antima ma po kan ti hial ome anma ni stock lo she chiang du inom takin Instagram lama po mimal account nei lawin anin trauma an ming combine in ana Lucy de sing ti in anin da a in lo en mai don nia phirma ni se an len nuwa te chuan hetiang em an lan danin ang lutuk hi om theyami in lo ti mai theye ni e tiru hetianga puitlin nu thlenga in ang em an lan thei chan thuru khi an lo nei reng mai ni chu khovela phir in angber ni thei tur hian plastic surgery man ringu ta po $US noi ni le singa lai an khoral hial mole in anglo om po an lo ni lo amai ro chu tunhuwa khatianga in an tum lutuk wanga an hun le tha le poisa an lo khoral te kha a in chir om thu le khang huna khan le thei ni se chu thila danglam jok tur thu le engwanga hetiang thil hi ti ta nge an ni po asha thiam to lo jok thu chu ana hian a soi hialani ni e mishing te hian kan ta na tul ber lo thila kan hun tam jok le sum tam jok te kan lo khoral fo thin reng ani mishing ve tho an ni a an dem om shan lowe. Hi, I'm Anna. And I'm Lucy. And we're the world's most identical twins. Khovel mishing piang to te hi san lam le len lama te vunrong ringuta po danglam tak te kan ni nok hloma amai ro chu tuna achan chin kan soitur Jyoti ero hi chu mishing kut ke kim nei thosi rilru le ngai twa na po midang aya no fual big na po nei chuang lo ma se mi pa ngai san jong phalo no pangkum ni mi chen leka sang ani ve thung ani Jyoti kisang amge hi kumsang kha zakwa somkwa pathum December ni som paruk khan Nagpur India a alo pianga kumsom pariat ani kumsang ni som pakhat khan fit ni asang le kejinga achawa rit ni in khovel mei chijinga mite bera thlan alo ni ta ani he athan theilo na chan hi damdoi lam thiam mi te chuan genetic disorder chekhat
primordial dwarfism ni in an soya than thi po nei theilowin a orol po mihring puitling pangai anglowin no pang o apureng maya atet em wang hian a hak tur liao liao thomhno thuisak ni in a choi thleng le no engkim po a man tok tura a shan veka siam sak ani bok ani ama han mu ringot chuan no te emoti hial turin a te a ma se ani lo ani hetianga te ani hi atan anom rual rualin harsat na tam tak thlen tu ani tel boka he a harsat na hi school hanlu ve chuan ronzwal chhovin chian te ti du da le mu sit ato na sat pha a abul hnai om te mu nom le maktia enzui a hlo a adang lam em awang hian khotlanga atlatlum lo hle ani ama chawa step kalte harsata mipa ngai thut theina stula thutur pon pui angai zel thina mipa ngai in osam taka kan ti mai thei thin hi atan chuan harsa thin hle a alainat om hle ani amai ro chu hetianga harsat na wang hian a chungte a unau te endong hlo lovin an chuangin an veng him hne em em zoka hengte awang po hian aniang ril ru le ngai to na lama mi thatak le zo om tak aloni pha ani jyoti hi hetianga te le mipa ngai phalo ang hialin apian phung chu omma se mina zongin an thei velo Hollywood show sa te ain lan thei hialani jyoti hian heng alar na tele ming than na te chu mangchangka in mani indrin tok na na satak nei pha in khovel mi pazinga mi te perle milian berte nen po in mu in chiana anin siam hiala ijipa te po anjin dun hialani jyoti hian hetianga pian danglam nei ma se mi te chu mani taksa mangaya mani in mangaya mani in ring tok taka oma nui chuak ngam turin min cha ani